ayɛ Champions League draw no enwumre no nan na Champions League draw no enya todwa na ɛhɔ ane yɛbɛhu opponent a Chelsea ne Barcelona nyina benya because you say Champions League na yɛbɛbɛbɔ no two teams pɛ ane kamia so mo bragi ye pa anye Chelsea supporter na Barcelona supporter na de tenie answer Paul Cedis no nipa bia woni ne wo port bia no wuntimi ni nsia e wo same port mu entimpato Chelsea say na Common City wo ko port one a wo benya PSG wo benya Real Madrid na wanya Manchester City wo benya Bayern Munich na wanya Liverpool wo benya Inter na wanya Chelsea ansom e wo ho wo benya Borussia Dortmund na tese wa kwa konya aya Barcelona anso e wo sa ana Paul Cedis no anu so City ba de tenie wo ko port two na me pato dono enum anso ye likely Arsenal de tense Leverkusen wo benya Atalanta na wanya Benfica wo benya team and din Atletico Madrid na wanya Villarreal me pato Juve e ho na wanya Eintracht Frankfurt ana Afe Club Brugge wo nso e wo airport 2 ho ento mo nso do no kama na wo hwa airport 3 na enkomani ni wo benya Tottenham Hotspur na wanya PSV and Hoven wo benya Ajax Bobokono na wo ba benya Napoli wo benya Sporting CP wo benya Olympiacos e ho ana Silva Praha Bodo Glimt na wanya Olympic du Marseille Afe Port 4 no anu ye Copenhagen na wanya AS Monaco wo benya Atalanta wanya Union ASG na wanya Qarabag ho wo benya Athletic Club Bilbao na wanya Newcastle ana Afe Pafos ana team and din Ede Karat aye Amate wo monsom awo airport 4 and the sababa pa na ade ne be and the 4 to be another me say mo port ni nyina no same port na ya draw mo same port no na tase ya draw mo kama and the Chelsea opportunity so ne Barcelona betimi asia woni Borussia Dortmund betimi asia na oni Bayern so betimi asia woni City anso timi shabeda aya same country no dia no ana ya omo hwe eme no so ema so nti ehun koba kakra ni anope no yedi hun koba kakra ade ama e wo ensisa wo do so nti wotie o fia wotani e wo YouTuber na wanya Paul Cedis na wo hwe port bia wankasa obetimi a project na wanya team eso obia anso ni sianti sana nkoma no ate ho yesese awodo nyina so na anopai in fact andra anata se sase akra se Barcelona for tese amati se Chelsea for ye gagai Chelsea for so se amati se Barcelona ye gagai enti Chelsea for nkomo eso omunya Barcelona nanka ebia omanya PSG biem nanka omanya ebia bitisa Bayern bia ana Inter bia nanka ja omuno mati ade ayama na Borussia Dortmund kama ene ade nkoma Chelsea for no enso ade na no pen ade nkoma kakra ade ada na ano na no ada Bismarck owusu bampa ayala ese wati Chelsea for so nti on de na kuma mfita Chelsea ya Barcelona ni Chelsea na wanya PSG ade ama Chelsea na ebia wanya Bayern ade ama Chelsea na ebia wanya team ade na ade Inter ana se Borussia Dortmund bia ka ho na fe Chelsea for gaga na omoye no omahu de ebesi enso akompato challenge no ya accept challenge no Barca for mo fame wo so na yehu de we aniama no enso eko enti de tananwume no nan ana ebehu opponent a wo bia enso eni ni siabara on transfer Simon Barcelona nkoma kakra mete inyaki pina wanse oko LT na wasane ne contract sana woko dalo ne nkoma kakra mensa kam enso ayesa Barca for ebenya opportunity na fa brantia ne din enso ade reject section woman so etime register brantia no esa say the only thing na aka so metime register brantia no ayesa sika na so munya no mutimi di register na ho enso nkoma kakra na no pe yade tutwa ewo dwumade so ade amanse shawodo nyina so now yantwane kakra na yankwe anime enkoba kakra meti asa no ada yasa Alexander Isak wonim Newcastle for ni meeting na sa meeting fat nyame anim ne yesi Monday ana sa meeting ba so na yesi sa meeting na ankowieye esa sa dia na nkomo pe sanka bi Alexander Isak betimi atiase no yesi the hierarchy adima Newcastle ene Brantford trans no omu pie o ho manim atumi sa da bi ade no ankoye katina ya na adwe se kwankrobia so obeko aye Liverpool ti meet no mane Brantford handle ye no anya de say successful eno so yankoma kakwa toja e wo dwumade so Manola Kanji yankoma kakwa metem say yes anko ade penie sanko obeko Galatasaray ama 15 million pounds no skanka yes City for no enso betimi anya kwansi yes ekote ya AC Milan ana fe buy no for Leverkusen and Crystal Palace boboko no etasanko munya Brantford din ade Manola Kanji anko mbe pay your panty yes amade no
amesa akoda no na adwene ya asesa offer na beba ye good no ado na yesi team managing at Manchester City enso ejetumo enso koba kakwa ne na no se no Manchester bo game o Manchester United ebo game na Manchester bo game omo ai strike o makofa na bai sa na Chelsea Verhos Promas Verhos na nkasa de sanka no agoye na kwa we die Benjamin Sesko na me pato tie Benjamin Sesko about 3 matches at the Manchester United but no goal no assist shot on target cry as a chamanya movie niti kuna keke what the pimba na yesi akodi obi ho eti Benjamin Sesko no pay kakranie midi count Manchester and come on afa na mayan kese pa but Constantino Tsimikas one a player head the man Liverpool and come kakra men seka AS Roma din komo ye pa ata so munya Branton on bepe na yesa Branton o hweni din pa wakata Liverpool for say waba besom enti edubre soko na so be kopa de ne wonya AS Roma du ne be kamanti ani yankoma kakwa meti e wo dwumade so na no pe ye de yankoma kakwa edi edam wo dwumade so wansa makata so na tonfe aka na fa be enson pe na ta se bibia eye guanesa na enkomo kakra ni de eba ansom ayesa sisi ani yesi Chelsea Branton din adi Barcelona player Fermin once Chelsea akasem wo mu hia Fermin ata so person mo Sam Branton no na obesia kan adima Chelsea na yasi Chelsea kodi nkoma na no ada Branton on said that ehun ani suye but yasi Chelsea akata Barcelona for say ayire so mo player no wo mo man up to ayene akoda no emna metese obebo Chelsea na na so omo Sir Fermin Lopez person obo Chelsea yasi ne ana so akata Chelsea na wo ye ni so clear edema Chelsea bobo kono so no Fermin Lopez wadia tum so bebo ye Chelsea aye bobo kontim ana Chelsea ahwe yesi Sir Branton ma green light no so bebo Chelsea afe ana Chelsea the bid na beko Chelsea for say wo mu ntua 58 wo metua buru so ye 50 million euros ani eska won peso mu tua de ma Barcelona Sabasa bedi dia and the Fermin Lopez no Chelsea ayo madwe so betimi akofa Branton na manapa ani yankoba kakwa so amete from Fermin Lopez akacha anopa ye de kakwa edi dawo dwumade so yesa Branton ankasa de ohwe na adwemu pa dia ankonya yankopa so otena Barcelona but Barca for nya de anyo madwe so mbema na pay increment esa ne salary no ogene wo from ye pa but Chelsea akacha Branton say salary omde bema na be wosoro afa kwampo oba no obo 1 2 3 seasons ni se ko betumi apejamo amana kwasuru ye panti yesa ma Branton on sada ehu se bia otena Barcelona anaso obekwa no ye Fermin Lopez me pato mi ko AC Milan na medi nkoma kakra uko Asia nkoma kakra men sekam asa sisia no wo mo so adi nkoma ye pa former Chelsea player Andres Christensen wo mo so metumi atwa be 30 million euros e de ma Barcelona bobo kono enti se Barca beje padia ene omu AC Milan no ma ye ready so metumi atwa sasika no na sa akodai etuma ba be sia kan adi ama me pato AC Milan eye bobo koninte ana so nkoma kakra ne ana no par reporter men seka esa oko Arsenal wo mo se Piero ha campe wo ma di nkoma ni ye pa their chance German Bundesliga one person come Branton etna but an release clause no you say somewhere around 60 million euros anum a release clause and that Branton so person who activate here wet me announce wet me activate and come kakra men saka as Arsenal force package wo me di kono 50 million euros e kuma so me di padia and ye Piero hair campe e be saka farmer Arsenal and your mum and team nemu and to me ye partner this season wo so et me at the Premier League in the summer so and yan koba kakwa so be pato etoja e wo dwumade so na na pay many update ni bi e di ema wo dwumade so now mami nko Chelsea mini koba kakra Christopher Nkunku e Chelsea player na e ba say asi AC Milan e di nkomo ye pa nyame anim ne na team an komani abre e Bayern Munich boboko no wo mo na nkompesa wo say Christopher e Nkunku point in time yet is RB Leipzig boboko no etesa nkomo nya Branton na nkomo pe nkomo na ntima nkoyi nkomo men say kam as a Chelsea agreement the enyaba yes somewhere 42 million euros and sika euremo at the Chelsea so answer abeka not so metimi ato Branton yes AC Milan ajatum say o metua 42 million euros Chelsea so atase nemo me kobasa danti ankoma bi o meto Branton na yes Chelsea and so says on ombenya skakra and so dia kana tase and so atimi abua Chelsea bobo kono advance kakra and so ka ho entano ya reporter mensaka awo dwumade
dwumadie so na no pɛ no yɛde update ni bi ɛde ɛdɔn Christopher Nkuku update num now yɛntwɛ ne kakra na ɛta menkɔm anim wansesa ahodoɔ sɛ Nicolas Jackson wɔbi bɛbi sa sɛ na Jackson deɛ no akɔ akɔdu sɛmpatɔ ɛna no pa reporter mensa ka ɛsɛ okay Nkuku deɛ no ma menwie ɛyɛ 5 years deal ana ɔsan ne deɛ ma AC Milan ɛyɛ 5 years deal ana ɔsan ne Nicolas Jackson ne ɔno nso ne nkɔma ne deɛ mensa ka ɛsɛ Sisiano team and the new P Dabi where Bayern Munich and Newcastle and no more Brantano Newcastle them pepe can say woman to me advance here but yes Bayern Munich Bobo Kona advance Womania Brantano rich agreement Kase Chelsea Bediatum now the reason when ya Akase Chelsea Bediatum yes yes Bayern for so make £10 million at the Chelsea 10 million and no make for loan deal no na Sisian the Aka I bo partner obligation to buy no me beto abrante no eno na aka nkoma kakra mensa ka se mpepe ya meba ya o ma sa so many Chelsea e di nkoma na fe o ma ha finalize no ma hu deal pa ni sika property a ekoma se o mo to Christopher ya ka se Nicolas Jackson rather o ma hu sika o mo sum atua no nkoma efiri pa na kate e di eba West Ham United nkoma kakra mensa ka so o mo ne Southampton di nkoma ye pa abrante ni di Matheus Fernandes o ma nya wie na enom abeye 38 million pounds and yes car one turn from Southampton Boko no na kodano so etimi aba and team na no ya update mensa eka e odwumadie so Olympic du Marseille one more president e opinion ni de Pablo Longoria na opinion si anka mo bi anta say Dani Ceballos no ma wie yo no mo pa branch de pa kwansi o mo tia ya say akodan say nya de so bebem no say eja o ma say o mini hweka o say ade bi ho a wontimi force and this ade ni say no nya de say o metimi aka ho asem bia because abranta ne nya na ade so obetwene ayi Olympic to Marseille and no Leo Messi aso ni team na akaketo bi by Sunday o metimi aja another trophy since Messi ko no ayi 2 trophies no matter 3 seasons no mu ewrem no oba benya ne 3rd trophy time o ko na team ni nje hwe sisi no o mu guso mo trophy success and ye de Leo Messi afi na kate adi eba na no da Manchester United wo mu ni team ankadi wutimi sanka ebi anka entertainment company announce entertainment office bi atimi se omo na sponsor announce omo he artist so na team and the Grimsby dia money ne kokobọ na mukolu su se akwabna nyame ani Manchester dia anim gwase kwa na chese na mantimansa for 4 division pato anya se ya kan se first division ana anya second division anya third division club poly 4th division team at Manchester United first half under 48 minutes oh my Manchester 2 Manchester Betty anaja dadi mbiomo aye jumane kakra anaja ade no eko 2-2 na ko 2-2 na Manchester mumfa penalty in 4th division team Manchester United ahwanya ani ma alusu na yakobisa obuko diso pay tatisi yakato se tatisi na mo sa tatisi na tatisi obo ye hede hu se obo 4-3 hwan yo so obo 4 sense yo ano se nya tatisi bi akwabna o se nya tatisi bi na tatisi na ya kan no na preseason wode bubo ne matches nyina sa tatisi ya kan eno na wone asena boy a don se omulusu to asena de be na nkade ye 3-4-3 aya system obo ase system ne nya he nyame anim ne mi se mutim dada ene man ko ase baby ade ne kwana ko nim sanka ne ma nyina ye dia Manchester United be nyame anim ne eno da omo boy no ase tama munya du penalties onya anka penalties ne kwa ema Manchester more because 4th division cement man show mo penalties na Manchester wo kwa kwa so mo sa na nyame kwa ponim dia wa hehe sa na Manchester Babelu hey Manchester United okay eja me kan anu ntua se ni ntina Champions League trophy ni hedi no se kofu me mo ba pa ni guaso me de be ma me no kwabena mantima ma ya damasi ye pa nti enkoba kaka no na Xavi Simons so yase anopa ya o London atese ono so ba be din koma na nkoma wo ba be di no yase Tottenham for say Daniel Levy onya sika be ya o ba be haja ki Chelsea di hey Daniel Levy say obazo
hijack Chelsea from Bayern Brantani Dean at the Xavi Simons and yasi when it Tottenham bedding come and command no behum baby one so this is necessity better the first choice there Chelsea Bobo Kono and then the number one priority at so Chelsea after so many Bayern communicating na omunya dealer one befa Nicolas Jasafe the next attention Branto das Chris no ana kwabana Ghana tonso yasi Chelsea wi anasa 42 na no bi na yesi mo beje 42 na bi na mbede ha dia yade ama nkuku ekono yade nkuku sika na na yade abram ya sort bibia wi nti abusia nsam ne dos bera ha na yese bre mam kwan na medi esi ndi kwabana yamamo akwaba yamama akwaba nyamenka mo na omama hoden bre mu de anyamfa ma mo beta mo be fansa bibia ni hode a ene kwabana mediasi ano be me ba nyuma na me ba bre mu na mi nyawo c'est dion tali Dialo bese biza bese mi nyangu team bempa na metima heni biom zizie form division mwantimi asisi team bempa biom well dion na so obi say na me message o say o say ene o twen anu yi ade mama fifi de anu yi so mi hu ayi krona o say o twen anu yi ade mama fifi sa 22 na mo san ko say penalties no okay edruwa so ono me also yes so akwa hashtag bi o X say justice for Richard wo masrew nsrew jams de o de koto na nipa nyame ko yi ayi ni firo justice for Richard ko yi na wo de opem ye ni ame ko X culture hashtag justice for Richard de nezi Nzuri ngodi bani ya. Daddy mio mama di uno. Hey, dio. Justice for Richard. Uzu tu e open me ni di utu yi. Dia open me ni. Say ya. Say another Michelle Lenos o. Kofi Unipan Lenos. Accra boy no su. Na o si edu say ya no feeling no. Edu baby say ya. Ho aka mu adwam say no. Na ma na ni ade. Entro so na yenda gabi tuam gabi the foreigners na fe. Yemfa dwumadi no dia ka no